Yesus Kristus, minakadi toye keuripan. Shalom, rahayu majeng ring ide dane sama ton titiang saniwang yang titiang, para pemiarsa program Suluh Galang Kangin ring DJ jemegenah. Seneng pisan manah titiange malih prasida kecunduk sareng sama ton sami, ring galang semangan puniki, jagi ngerasa yang asung kertewar nugraha saking ide sang aji. Nyering mangkin iraga sareng sami nyuk semayang rasa kepiwelasan ide sanetan surut-surut ring kauripan iragane. Dumadak ide sang aji setate ngicinin kerahayuan majeng ring iraga sami sani sampun nyerahan urip ring ayun idane. Nyering mangkin sadurung iraga ngelanturan miragi yang sabda suci ide sang aji, iraga nunggalang kayun, nunas tuntunan saking roh suci, mangde sabda puniki dados sulur kauripan ring manah miwah ring kauripan. Inggih ide sang aji sane malinggih ring genah sane luhur, sane baktinin titiang, sering sajroning sang putra Yesus Kristus. Titiang nunas mangde roh suci nyunarin manah titiang sareng sami. Mangde napi sane kawidarang, prasida dados galang ring margi kauripan titiang. Titiang nunas mangde sabda idane, prasida ngeranjing ring sajroning dewek titiang. Mangde titiang setate ngerasa yang toye kauripan saking ide. Ring parab ide sang putra Yesus Kristus, titiang mas tau. Amin. Sabda sane jagi kabaosang ring rahina mangkin, kapolihang saking cakepan suci Yohanes 4, paosan dase, miwah paosan 14, sane mebaos kadi puniki. Yening ragane uning ring paican ide sang aji, tur uning ring sapasire sane nunas toye ring ragane, sinah ragane jagi nunas ring ide, tur ide jagi ngicen ragane toye kauripan. Ngelantur, ring ayat 14 mewawus kadi puniki. Nanging sapasire jesane nginum toye sane jagi icenang titiang, ipun nenten jagi ngerasayan puyung malih, miwah toye punika jagi dados kelebutan ring tengahing dewe ipun, sane membah nyantos kauripan sane langgeng. Inggih semeton sareng sami, napi sane kewacen iwawu, wantah pabaos ide sang putra Yesus Kristus. Sepadi sane uningang iraga, toye utawi yeh punika pinake keperluan sane pinih utama ring jagat puniki. Tanpa toye, tetanduran jagi layu. Napi malih iraga manusia, sinah jagi ngerasayan layu tur puyung pisan sajroning urip. Nanging, napi ke semeton uning, menawi iraga sering ngerasayan bedak sanitan merasida ka icalang, wantah antuk nginum yeh lumrah kemanten. Amin semeton sareng sami. Bedak sani kabaosan antuk ide sang putri Yesus Kristus punika, wantah bedak ring sajroning jiwa utawi rohani iragani. Sering pisan iraga ring jagat puniki ngerereh keliangan, ngerereh arte berana, ngerereh kesaktian mangde merasida nagingin keperluan jiwa, nanging puncukne iraga tetap ngerasian sepi tur puyung. Punika santukan kauripan iragani nenten medarbi kelebutan sani sajati. Ide sang putri Yesus Kristus mebaos mangde iraga uning. Wantah ide sani merasida ngicinin toye kauripan, sanitan surut-surut membah ring manah iragani, nyantos salami-lami. Sapunike taler kauripan iragani ring jagat. Yening iraga do saking ide, jiwan iragani jagi ngerasa yang sekadi tegal sani ngetuh tur puyung pisan. Nanging, rikale iraga nyuk serahang dewek ring ayunan ide sang putri Yesus Kristus, ide jagi nagingin puyungi punike antuk asung kerteware nugrahan idani sani becik. Sire je sani percaya ring ide, maderbe kepercayaan sani kukuh. Ide jagi ngicenin ketentreman sani sujati, sani nenten praside kapolihang ring jagat. Menawi iraga maderbe pikobet sani baat, elingang punike. Wantah ide sani dados toye kauripan sani nyegerang jiwa sani sungkan. Amin sameton sareng sami. Sameton ngiring mangkin nunggalang kayun ring ide sang putri Yesus Kristus. Sampunang malih ngerereh toye ring genah sani bacin utawi ring genah sani puyung, sani nenten ngicinin kasegeran. Rauh jering ajeng ide, nunas jemerte saking ide. Yening ide sampun wenten ring kauripan iragani, sinah kauripan puniki jagi molihan kerahayuan, membah kapiwelasan majeng ring anak lianan. Sekadi yeh sani membah saking gunung ngantos kasegaran. Miring dados sang kauripan iragani saksi sani becik. Santukan iraga sampun kamertani antuk toye kauripan sani sujati saking ide sang putri Yesus Kristus. Miring mangkin iraga sinareng sami ngastawa ring ajeng ide sang aji. Inggih ide sang aji,
Titiang nas titiang sameton titiang pamiarsa suluh galang kangin sane mangkin ngerasa yang sungkan mangde pulih kasegeran. Sane sedih mangde pulih pengelipur sajering ide. Sane mader bepi kobet ekonomi miwah keluarga mangde ide ngicenen margi sane galang. Titiang taler nunas mangde jagat Bali puniki state aman, damai, tur sejahtera ring sajeroning tuntunan ide. Mertanin para manggale ring Bali, icen ipun kerahayuan tur kesukertan, mangde praside nuntun Bali puniki kemargi sane becik. Mertanin je pakibeh titiang rahina puniki, mangde titiang mapi kolih merta tur kasukertan. Nyiring, lanturang antuk pengastawe sang aji. Ajin titiang sane ring suarga, para pemerintahan palungguh aji mangde kadegang. Pekarsan palungguh aji mangda je mamargi iri kiring mercapada sakadi ring suarga. Ring rahinane mangkin icen je titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang je iwang titiange. Sakadi titiang ngaksamayang anake sani sampun maiwang ring titiang. Malihi sampunang titiang kabakte ring genah gegodane. Nanging bebas sangje titiang saking ijaat. Santukan palungguh aji sane nuenang pemerintahan, kakuasaan, miwah kaluwihane langgeng salami-laminipun. Amin. Ngiring nunas berkat. Dumogi asung kertewara nugraha saking ide sang aji. Miwah asih tresnan ide sang putra Yesus Kristus. Sapuniki taler pasawitran ide roh suci. Ngamertanin tur nyarengin semeton sami, saking mangkin rauh kawekasan. Amin. Inyi sameton sane wangyang titiang, wantah asam punike gatre rahayu sane praside wedarang titiang ringgalah sane becik puniki. Matur suksma pisan antuk uratian sameton sareng sami sane sampun nyarengin siaran suluh galang kangin puniki. Dumadak sabda sane kapiar semangkin dados berkat lan suluh sane galang ring kauripan sameton ring dijeje megenah. Sampunang lali, wantah ide sang putra Yesus Kristus toye kauripan iragani sane nyegerang manah tur dados wit kauripan sane langgeng. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksme.